Nirmala kenyam kana diala kontin cha sheng me cha de chupen wala sheng ka jandang rawi wan ka pai dis ron kina dang rawi jandang rawi dich te kon keler mugor liang mugor kon dialo de konaling are ler kana me ban rajadana cha gor te ga bon mishoda realeka ko biken kuumɛ Uganda kana kuumɛ South Sudan kata dana chikana nang nuääri chala do ekani biken kanang ka ICC bana jome bana jaling ka drop andan en chaler me chaje nung ka je bono mo wa chawda ya leka bukon linga je lera me ban tin jeg diala ko na chala da kuumɛ Uganda kana kuumɛ South Sudan ke kuin nakadan jikan wana ka je bana ke ling ka jen lera me ne kan kono niam mi jira mi jidit kano online TV channel gor jen wo jendere chonkel kan online TV bon mi kuumɛ Uganda gwain ka ICC ke kuin nak en chikana nang nuääri ajenda na gorno banyo ka yakel ka jalera me ano bana menyam bana jaling yo gorno jin bi nyo ka naten ko ken ko belarti bi kan chamala shub keji try notification bell chana ngajin wone na kenyam eno kuumɛ Uganda che deni te shub ke kinero shala jagawore wi ka South Sudan namamu biangach namatuwa pan so chana ko ga ledana gor kon liengda ka jawdana shalat do take a bon mutual South Sudanese civil society civil society organization jen wajen chorodo yaleka kiyama organization ti chorodo yaleka ano shika warga gwar International Criminal Court ala ICC International Criminal Court jen e code dan NDR kata dana tanaka je nage dana shanang nuääri wakan children mat gwaskel ka chikan warga chikan gwar kuumɛ men tungo dial pindien la International Criminal Court ki ICC malane tin kontin jidwere ti sha dwer dit cha kala la ka ti keten ke la ka yan gaten ano chikan warga mo chikan gor kana gadana sha nang nuääri kuumɛ Uganda ala UPDF kana kuumɛ South Sudan right ke kirma yadit chibona mo la bona ICC mishale la bona ICC prosecutor ki mishale OTP shaka gororga no ko modern chagor modern mo chagor ka article 15 la article Indian and well Indian no mi jagra mi simi jelat ko ba kep ko ngot mi chatin chicken ka ladjek ano ko thok ala mi shaji ga no kene da to min jikana la da mi jek ano ka shaka nen ka wanna a shaka nen take evident you dan wona to chi ga dur chi kana lat ano ba kuumɛ men dier ka ting na tan wo sham jeg de lat wa ba je jok ka bikan organa to bikan ganen ke turu ni ke video ni tin ko nen jeg ya lat te nyu do chi ne to chi ga dur chi kan galat an kuumɛ jega mo baje nangwa lok kuumɛ men gangteng nat la International Criminal Court ano warga me shawarga mo gor ICC kajan pai doke paiwe kajar wona me won kene dangro jan dangro diech ko shi kuumɛ dum Uganda kene kuumɛ South Sudan shika dwer shikana lat ano ko ken chikare nyale laslet tinaka nuääri rawi ka South Sudan ku kan gati tiene ku kan ka bom shika nuääri bok ka me chemical men cha jako she de ledwi mon en chemical mo cha de goru mon en chemical mo shal ka je incendiary weapon mo jena mach mela bok ni jena bana baka wang kachina bo shika ne yegwa la le nya gomnat mi cha yana ka gwadran cha penten la ja wanga kelio ena molpinye che je ka gwada mo komele bakan dial bakanak na moni shwale incendiary weapon aman mi cha log yumon kelio shi kuumɛ Uganda cha mishirka na mo cha jalat shawarga mo cha gora ICC ko bikan kuumɛ Uganda kana kuumɛ South Sudan bikan ka kep ko dwar dan chikan lat ko shi kan wari kan ka buka match ke chemically ti sha gori mon shala wona ne kuumɛ Uganda ka Kampala
ala UPDF Uganda People Defense Force si kwerian ni Museveni te dermudi te jalat ko shamad international legal standard te jetul ko kan kum Uganda de ni ken kan ko were wika so Sudan ko shaka much kayo ke shaka jur akir ma yadit ko bi kan warna gre wika so Sudan ni de jen wo shi kum Uganda shi ka dori kan lat ko ken te dialtin nyudo shi kum Uganda do lat ken dial joy ke de ka ken shaka gwarpin ken wer ken dial kon yikan galat shaka ngadi win mon duno ICC International Criminal Court shadwar cha jagor no beje la let mitel evidence ki utel minyo jen gone to shi kdwar shi kan lat ana bangadian kan wore karenyal ka use dien ka mech jami ki marshal ka insidiare mishalo wi mon negdien ka gat kana maintain dong ki maintain dit tilan wore shala do shika mot en baro dien kana badak dien sikana tol en ngoda mo ngon mishal ke the Rome Statute ngon mu George ke mu cha gwar pinyan wo cha dor mi chirkana me cha ja bi use cha kem kolwi pon cha ka bi use cha ga cha ga bi target en man cha la da kum Uganda e mejiak en dor mo shal ke je Rome Statute abung mashagor ko sha duer to chitkati sha gabalat sharo je shalat agad Uganda chaja gwarpin gad Uganda ke gat Museveni gad kwaranke Uganda ni Museveni gad na moshal ke je muozi chikon dial nyinga dial te cha gor chikon kenen ano karaje chikana gor ko cha ngajo na me riek wacha ayo gwarpin ke nyen dial ato ene biar mi chikana lat ko social media cha gwarpin ko dundia ne kuumɛ waje shalat jane ajane nana ajane yan ti shuj kanan nuääri kamu mo di nuääri ka ok to chop ke kis de nek den de pal kamu te chikan na gorno bi kan mi ko ok ti kit ashenga na kun shebitek kan Nuer country munyono Nuer country lot kanerol nat ano munyono shukumu South Sudan kene kum Uganda sikana marpinyano bikan Nuääri bikan kanak ke bikan kariaping railroad South Sudan jo mo jo micha kwen South Sudan's organization pai kana Laden Social South Sudanese civil society mugoro ba ngot ba galas gwasniken jukumu Uganda dolat ko sika bom ala bom South Sudan ke sovereignty ke independent South Sudan sikana tol ano ko sika mot international community sikana tol ngoda lara jenwo sikumu South Sudan seboko kamech win diale kokien mena wi Africa ke wi wenmon katama sik chaka mo kamech akuma Uganda ka chaka mo kareniali te bikan Nuääri bikan ko nakaka wasika Uganda chaka jogo nena la Uganda mandanan kudwelalat ka gwade dan chaka jogo international community ngo siam shari UN army embargo siaje yar ke siaje violate anta mashawar ga mo siaje gor ka kwikum Uganda kana kwikum South Sudan ka dur dan jikana lat alo chala do chaja gwar ICC International Criminal Court ko ba dur dan kan lat ba je lane dial ka ba shungen ko ne anak ba je yigor ko ba ne to ba ko dur jo me jo mishalat entema magorliang ka kwido badanan shi South Sudanese organization dia dan shi da realika ko ba je Uganda kan ji South Sudan ba ka ko dur ka naga dan cikana na gat Nuääri ka cikan Nuääri kan kanak shumanta mangod ngoden go ku kan targan Nuääri ka fangak ka nasir ka mayom ke gwen dia la content Nuääri ka ten ku kan ka target
chala do na men teme wache jien en case me chewe ke international criminal court ko bane dialen kon tin chawre lekan wo nakan nuääri kashab ko lar kan wo dal ke kuumɛ nuääri chala do melet kan wache chong dundian melet kan e genocide misha logu mon jo me jenda na gore de nyaga yekel bono be nyane de koken chaji Uganda chaga ko der men bi anga jelong Uganda troop cha chubre wit ke juba ke ga so Sudan an chubra ni chup ke o ken ba ko deploy ki ba kan nang gonjin content nueratun chetka kobo chetka fangak chetka nasir chetka lungushuk chetka panyajar ki gwado ko yuntimi ene ram mawi logo eno lude kuumɛ Uganda ke lude kuumɛ so Sudan wa ba janega ken so ne me michiben anyok eno kwa Uganda kwa kuumden kwa deploy re which ka juba o ken gor ke jenwo ba wuri chalka me bol mel ba jo kam kwar ajen gwa dande konpektin ban nyo jega kala do dien an wala chenga jandang ro dum wan ka pay di won kina dang ro wi jandang ro di kwa jalot ka nywa jeni ko ken bi ate kamal